I'm back again here with the man that I respect so much, Apostle Ndlovu. Xa ungazi-introducer lokuthi uvela ngaphi? Thank you so much. Thank you so much. Ngiyabonga Ncebo, ngiyabonga. Okhulumayo ngo-Apostle Ndlovu, Apostle Meluleki Ndlovu. Sisukele South Africa sizobamba i-Great Revival la ekhaya, i-Full Gospel International. Hallelujah Ministries Bulawayo. Yes, senzela phela ukuthi bazi kusebulawayo futhi eMagogo West. Yeah, bengakhona ku-5854 yebo kumele bakwazi into wakho and futhi na ugijima ubuye phela next Sunday ne-Easter kudliwa nenyama ikhona inkomo yeah azukuthi ukutha noma yini noma yi-speaker anything manje azukuthi inyawo zibuhlungu. Ngasitshela ke ukuthi i-Great Revival elize ngawe esidinise kangaka yes ingabe yini? I-Great Revival le ekhathalisa abantu kangaka, the good party ayikhathalisi kuphela enyameni ibuye igcwalisa umoya. So i-Great Revival le is a big vision ebuyisela abantu kuJehova. So Great Revival yokujayiva kuphela, aso Great Revival yokuthi sibonise abantu ezithombeni ukuthi sine Great Revival, ukuthi uJackie, uNdlovu, uProphetess, uThulani, uNkosazana, ubani sonke silapha for one mandate, the Great Commission of God. Wow. Abantu babuyele kuJehova, bamazi uJehova engumsindisi nomfeli wethu. Hey indaba inkulu inkulu hayi njengoba sayibona. So njengoba belilapha hayi lokho engisiza ukuthiwa Great Revival. Yes. Njengoba belilapha lina lizizwe linjani? What was the experience yenu lila? Uyabona silana le Great Revival, mina ngingakakhulumela abantu abaningi, mina ingiphakamise kakhulu and ingirevivile. Ngizwile imvuselelo and even now vele bengasafuna uhamba bangasafuna uhamba manje sokuthiwa hayi so ngithi hayi siqhubeke kumnandi kuJehova. I-revival asinikezana imvuselelo asomvuselelo encane, so ngabe ngikhathele ngokomzimba. Uyasho lapha abafundi bakaJesu bathi imzimba iyala kodwa umoya uyavuma. Nakithi umoya uyavuma, imzimba iyala, but isisala but so iphumuza sizobuyela futhi sivuselele. Kodwa kade umoya usukhona manje, umoya usukhulile vele singavumela inyama ikhulele imoya. Hayi siyabonga. So manje njengoba belapha thina sizwile ingoma hayi noma yini. Yes, yekele uba serious. Hayi lingasithi liyazivakatshela futhi sigide futhi very soon. Anything big nje soon will be cooked. Something big asizukuyishiyela abantu manje, sibashiya nje ukuthi coming soon. Kuthiwa silichiye ku suspense ukuthi khonapha coming soon ngoba kumnandi la ekhaya. kumnandi. Hayi siyabonga la. God bless you nawe ekhaya.